Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir. Wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sininna umma sallang malabbi engkai hadire. Syukuruki mapoji lau risesi arajanna pung Allah Ta'ala wa panca jengi lino lollol lisa nennia mato ro'iyato tongal linota na engka na mo panawiriki kesempatan untuk laksanakan ipagkasiwiyang Allah pereng mau ni dek na pada tau-tau labe sedi paden watta mamuare isinin na pagkasiwiyang relenna ulan ramalang na tarimay pung Allah Ta'ala na sibaway apala suku nan niya na patarakkai virus corona pole riwanwatta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Salawa nan niya papasalama suku rikiringang ngilaw reale malabi na nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mamuare barakana salawatta namade cemmanat to masalay namasagena papindinna to kasyasiye nasaliwangang ato to nga papbanuay nan niya nafataraka ila sa malabang riwanwatta nawat dingin lisu sa mangeta pagkasiwiyata nan niya palol linota pada biasay. Hadirin wal hadirat sidang jamaah Idul Fitri yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Relena kurang melebihi na rampe pung Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur ma qaddamat ligad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Betuanna sininna to matepe tau ki lauri pung Allah Ta'ala nan niya pada litutui alemu tu menang poli ripongko kemu
untuk mulai asurimun rinna pung Allah Ta'ala. Dan nia tahu kalau ri pung Allah Ta'ala, majepunna pung Allah Ta'ala, masa naiseng aga pura mupagawe. Poleriae denre siturui tujuan utamana perintah puasange. Ya naritu sarekwam mengimancaji kita matepe. Nasi bawai tahu risisi arajanna pung Allah Ta'ala. Poleria manenna wattue. Iat immak gi wattu marenutta. Makkoto paro masusata. Riwattu masagenata. Iarek ga macipita. Pada wajib ki berusaha mencaji toma tepe. Nasi bawai tahu ripung Allah Ta'ala. Namoni wattu rikarantinata. Iyae 20 pada launi mai nasi mata pada cengi tauta. Nania asap baraketa nasaba iya naro modala lopota mulai iyae lasa malebangi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Makkumotoiro taropujinna pung Allah Ta'ala iya naritu kormai nabi-nabi nan niya tahu masalawai maigai rewerengi ujiang battoa nasaba asab barakenna gangkanna dipancajiwi tahu kami na malebi risesena pung Allah Ta'ala pada padanna Nabi Yunus ikarantine ribabuana bale gangkanna naruntu umatna pada toba. Nabi Yusuf alaihi salam ikarantina di penjarai gangkan nariutu mesup pole di penjarai ripancaji nabi nenia mancaji raja. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikarantina di Gua Hira selama 40 hari gangkan ripanurungi riakurangi laurealena na mancaji nabi pamase risininna alangi. Hadirin wal hadirat sidang jamaah Idul Fitri yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Narimakwanna naro pada launi mai mala guru maraja pole ritau ripojinna pung Allah Ta'ala perlu ki sabara nenia semata millo tulung ripung Allah Ta'ala barekwam mengi nalindrungi ki pole ria manenna abalae terutama virus coronai memuare na dampengi ki nan niya napakalebbi ki pung Allah Ta'ala rimunri capuna yeso malebangi sininna maselang malebi engkai hadere dua pasaleng tepat ding rileseri idi rupa tawe rilenna atau tongeta iya naritu gau mapakario rennu nan niya gau mapasusah na tella ipung Allah Ta'ala rilenna akurangi nasaba istilah asarra nan niya ad-darrah. Jadi iya ro idi rupa tawe mesti kajajian ngirialeta rekoero gauta relenna yelino narimakwanna naro nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam narampenga ki relenna haddesa narimakkedai ajaban li amril mu'minin inna amrahu kullahu lahu khair wa laisa zalika li ahadi illa al mu'min. Inna asabathu sarrah syakara fakana khairan lahu wa in asabathu darrah sabara fakana khairan lahu. Betuanna takkajenna ki mitai gau na to matepe ya maneng karena sininna urusanna dece maneng tengkai kajajiang rekwero sangadinna rito matepe nami bawang nareko na tujui anu mapakario rennu sukkurui nareko engkai na kenas asusangang engkai na pasabara alena rilenna decenge. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Rilenna ya hadde seiri pahangi makkedai ya roidi to matepe naseri ki perhatikan dua paseleng maraja ya neritu asukurukan nenia asap barakeng upanna na tuju ki anu mapakario rennu naseri ki sukuru betuanna maringeraki di pung Allah Ta'ala nato pada bacai alhamdulillahi rabbil alamin. Sebalikna upanna na tuju ki anu masussa nasabari nato masara-sara pada padanna makokoe engkangan na riasange virus corona naserki itu sabara
betuanna tapareu ilari pung Allah Ta'ala sininna anu kajajangeri lino tepet din ritunra-tunra padatta rupa tahu naiya sabbaraketta mulai kadang makokoy sabak ni mati nari lolongang deceng mega pamale pole ripung Allah Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil ham. Narimakwan na naro, si tidaknya kisi mata pamigay asukuru keta, nania sabar keta, muloy kadange rilen na linoy, nasaba iya mitu dua gau, si mata si sulle kajajiyang, reset dia rupa tau, jajidek gaga sedit tau mario materu-teru, makkoto paru to gaga sedit tau masara materu-teru, rioe nania sarai, de napaja si sulle kajajiyang mas ridi rupa tauwe, narimakwan na naro, tawarekem madeceng dua paseleng yang dutu asukurukeng nania asab barakeng na ditokeng nyati maka da salama kitu nareko ditokeng nyati macilaka kitu. Naudzu billahi min zalik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil ham. Naya naro makkade to pandritata rioloy makkade epa sipa ia weddingi riapunangi idi rupa tauwe. Nomor sedi siri nasi bawai tau. Dua lempu nama geteng. Telu makkada ada tongang nasi bawai atike. Epa akalenge nasi bawai nyame kini nawa. Makkade topan ritata telu 10 tau cilaka rilino nenia di akhirat. Sedi makkade topan ritata tau sugi nama sekke. Dua tau kasiasi nama tempo. Telu tau punai pat disengeng nama tandriati. Epa makunrai nama kurasiri. 5 tomatoa nama lampe nawa-nawa. 6 kalolo nama kutu. 7 tau malebi nama jaampe. Arwah pamarenta nama ceko-ceko. Asira pakamala nama duang riamalakna. 10 tamas sempajang naezomi diaseng. Nauzubillahi min zalik. Mudah-mudahan engke dapat tarakap pung Allah Ta'ala sukurutta nak dampengi sininna dosa-dosata na insyaallah lewat ki pole rilasai koronai na indri pamasi nakai pole ribanuatta. Barakallahu li walakum fil Qur'anil adzim wa nafa'ni wa yakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katsira amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullah fima amara wantahu amma naha anhu wa khazara wa'lamu anna allaha amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi wa bi quddisihi wa qala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa anit tabi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wansurna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
al-ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana sigara. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma dfa' annal bala wal waba wal fasya'a wasyada'ida wal fitnata wal mihana ma dhahara minha wa ma batana an baladina Indonesia wa an baladina Palambara khassa wa sairi baldani ya rabbal alamin. Allahumma ghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana sigara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa maghfiratan indal maut wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najahata minan nar wal afwal indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma afiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah